Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 7, versikulo 2. Ngamtap no maliklikan ti pannakikamalala, masapul nga adabukod nga asawa ti tunggal lalaki, ket kastamat ti tunggal babae. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakapagkararagtan, lakay. Maturugtan. Ay, nabanog ak itang aldaw. Ala, maturugtan. Kumusta mo ti trabaho mi di opisina yon? Awan parikot. Katsi ka, kumusta ti trabaho ija opisina yo? Awan parikot. Ngam idistino da kano ija Isabela. Iti may sa branch mi ijay, inton aglokat. Siyak ti pagbalinan da manager. Apay nga italaang nga imbagam dayta. Sa anak kami nasigurado, no awatak dayta nga oportunidad, wano saan. Lakay. Mayadayo akada kayo no bilang. Sabado iti rabi iti panagawid ko. Sagsubliak manen iti rabi iti Domingo. Anya nga rod kat agtrabaho ka mo't. Diyak kaya ti mayadayo kada kayo, bakit? Sana bale, tadamot ko, Chem. Nalakalaang ti panagawid mo no bilang. No kasta, umanugot ka, mapanak ija Isabela? Awan ba't parikot? O sige, awatak nga rod ti offer ti opisina kanyak. Sa bagay, dumakkal ti sweldok no bilang. Kan laglagi pam, asaan pa'y analpas to'y balay tayo. First floor pa'y laang tinalpas. Iso nga aganos ka. Ay, win nga rod. Ti importante, kanayon ka nga agawid. Iti kasta, saan kami mat amail-iliw kan ka. Manang Lita, rumwar kamin sikan ti makaamo kadagiti ubing. Wan ma'am, di kay agdanag. Ala nga rod, rumarakon, taagururay ni Lando di tarwar. Ala, inakon, amangan numala daw kami. Agan-anad kayo, ma'am. Ay, nasingpet dagiti amok. Imbilang dak akas kamang ti pamilyada. Kan biliba kadakwada nga agasawa, tapulos adida nagapa. Siyak ti kadwam amapan ija Isabela, pare. Data ti mangilukat iti opisina ijay. No kasta, umanugot ti asawam, amayadayo ka kadakwada? Un pare, tatrabaho matiga puna. Sa bagay Sika ngay pare, umanugot kadimot ni Mare Helen. Wen. Sana bale, tadwa tamat amapan, saan tama ikawa? Lakay, naisaganak amin ng dagiti awitam nga agpa Isabela. Nagyaman bakit? Agan-anad kay jay kan, agsingsingpot ka. Amangan nagbabae kakit dimot ijay. Anya? Unay kan bakit? Laglagi pam, ay ayatan ka unay, lakay. Ken di mo liwayan ti agkararag ha, ayadayo na ka ti Diyos iti sulisog. Wen, bakit? Uray sika, kastamat ti aramidem. Agtalakakan ka. Iso nga intulok ko amapan ka ija Isabela. Amok nga ipatpatag na kami a pamilyam. Wen, bakit? Ipatpatag kayo a pamilyak. Naliday ka mat, Ma'am Helen. No apay nga min a pinalubosam ni Sir Lando amapan ija Isabela. Agdanagak manang Marta. Nga amangan no agbabain ni Lando. Apay akasta ti panunot mo. Kat saan namat nga aramid ti kasta? Ammom kadi ang nagbabae ti asawa tay may sa akatrabahwak. Gapot adayo mati trabaho ti asawa na. Kat syempre, sala agawid no kasta asabado nga awan sa rakda. No kasta ti panunot mo, apay nga rod a pinalubosam. Awan mo't gayam panagtalak mo iti asawam. Manang, Ay na, Ma'am Helen, di ka agpanunot iti negatibo.
makapadakas dayta iti relasyon nyo nga agasawa. Saan nga agbabae ni Sir Lando, gaputa adda ka nga asawa na. Ay ayatan na ka. Hello, miss. Mabalin ka diti makiamam mo? Apay ket tinasaan? Siyak ni Marta. Ti akin ko iti dayto a restaurant. Si kagahayam ti akin ko iti dayto a restaurant. Isumat lagayam ang nagpintas dayto a restaurant. Tanapintas ti akin kukwa. Naangaw ka. Ay, siyak gayam ni Jerry. Kat nilando to'y kadwak. Agyaman akta dito'y kayo amang mangan. Namin anon nakita kayo dito eh. Numaminsan ngamin. Masadot kami nga agluto, miss. Marta, kunamlatan kanyak. Oh, apay asaan ang matagtagari day takadwam. Ming-ming-mingan nakmatlatan. Nagpintas ka ngamin. Isu aming mingmingan nakalatan. Hoy, pare. Agsaukam ta. Ay, naimas ti luto yo dito eh. Magustuhan mi. Agyaman ak. Mabalin ka di makigayam kada kayo? Saan adakas, Marta? Sige manipod ita. Agpapagayam tayon. Nainbag nga orasyon, sir. Delivery para kada kayo. Idisok diti lamisaan, sir. Delivery? Wan, sir. Manipod ka ni Ma'am Martha. Sige, inakon, sir. Agyaman na kading Jerry, umasidag ka man dito eh. Apay, pare. Makansamot day ta, pare. In-order mo? Saan? Impa-deliver ka no ni Marta. Uy! Nagsaya aten. Malibreta iti makan. Ala, mambit lang tay saganak no anyaman day ta makan. Apa yan nakaisam kalat taditan kasinsin. Ha? Gapo ka di, tiado a customer tayo itangal daw. Gaputan na in lava, lovely. Sino tinakain laba minsan? Nilando. Amukon. Ay no, nagtairmat nga minday jay, kasinsin. Ay no, ure siya, inlabak kan kwan na. Anya? Amangan met no dan pamilya na. Uray pay. Basta, agayatak kan kwa na. Kanayon nga isutyad da iti panunot ko. Ay, kasano nga tama daan kami iti relasyon. Hoy, kasinsin. Kita man na yung amangan no dan pamilya na. Uray pay. Ay ayatak man. Nga ureg balin ka akabit? Wan. Ay, nga. Di ka man nagbalin namaan kasinsin. Ay. No dan pamilya na. Bye-bye, amon. Mapanta kano ita ijay balay ni Marta. Ta nagpaparti iti kalding. Agi na natakit di. Tanalpas ti trabaho ta. Narigat mat apaayan ta. Uray, tamabiit talaang. O sige, mapanta nga rod. Ala, intan. Tamangan numataktakan nga agur uray. Sige laang Lando. Jerry, uminom tayo. Ado ti arak tita. Ito yung tipulutan nyo, Adu ti pulutan tayo Wan, gusto nga aguma kayo. Oh, Lando, ado ti basom. Agyaman nak. Cheers! Cheers! Ayan ni Parilando. Ay, di kagdanag. Ipaturog ko dita silet. Sige, lakit din. Maturog kan dita sopa. Tanet, nga trabiin. Pasapa kayong tulangin, arumuar, inton bigat. Agsaman, saan pera nakariin ni Lando? Si Aarakop latta kanyak. Baybay aklatan, aging gawa karoon. Anya ti? Good morning, Lando. Apay akaabay ka naturog. Si Aarakop ka kanyak, manipo di dirabii. Anya? Sige, mabitlang Tay nakagpaluto iti armusar. Saanan? Rumarakon. Adda ni Jerry di tasalas. Nalabit na nakaturog pa ilaan. Mabitlang agpaluto ak iti sopas. Nukasta.
Ginulibam ti asawam. Saan? Awan tinapasamak kada kami kini Marta. Kat kunam ang nakaarakop kan ka, idi nakaraing ka. Ngem awan tinapasamak kada kami. Pare, madlaw ko ngamin, ag gusto kan ka ni Marta. Pare, napintas ni Marta. Imposibleng awan pa nagguston kan kuana. Aklonak pare. Talaga nga gusto akmat kan kuana. Nukasta, ginulibam nga rod ti asawam. Saan? Diretso titurog ko pare. Jak ginaraw ni Marta. Kasano itan, pare. Amangan no di mon maliklikan ni Marta. Nang runa, ta isupayin a mismo ti umasidagken ka. Ala, aginanakan, lakay. Amok ang nabannog ka una iti biyahem ang naggapu iti Isabela. Awan bakit? Nabannoga ka talaga. Ngem maagasan ti bannog ko, no arako penak. Kasta ka di? O di, arakupan ka. Kailiw kan bakit? Kasta akmat, lakay. Ay ayatan ka unay. Kat di kan to isukat iti sabali. Umuna akon ang makimisa, Ma'am Helen. Tainton sumangputak, sumaruno kayong tumatan. Wan, manang. Awan agbati dito'y balay, no agigigdan tayo. Wan, manang. O sige, umuna ka nga rodan. Kana agbabanding kayo mo't asa nga pamilya ah. Kalpasan ti misa, ingkay agpasyar. Wan, manang. Kasta ti ko na nilando. Ala nga rod, ma'am. Agpeles ako, untain nak makimisa. Oh, kasano? Agsubli ako ni J. Isabela. Agbiyayak itan. O sige, lakay. Kat agan-anad ka kanayon. Ipasnak mo ti agtrabaho para iti pamilyata. Kas kanyak, jak baybay anti trabaho. Wen, bakit? Agan-anad ka iti panagbiyahem, ah. Wen. Alang nga rodan, inahon. Agan-anad ka. Wen, bakit? Agpatuloy akon. Lando, inawis kay ta dito'y balay ko. Tadda ibagakan ka. Anya day tay? Ngamsak pa na, uminom ta. Danggayan na. Saan ka uminom? Ang mga numaparte ka. Uminom tala iti basit. Kan awan kadwata ita dito'y balay. Dudwa talaan. Marta. Lando, Inarakop nakmatan. amok. Agusto ka mat kanyak, saan ka di? Ngam amok alablaban am tiriknam. Kaputad dan pamilyam. Marta. Ngam di kagdanag. Datala ti makamoy ti daytoy. Marta. Ukasem ko man ti arakop mo kanya. Lando, ay ayatan ka. Marta. Ijay gayam ayan ni Marta tinapanam. Kat, anya ti inaramid mo ijay. Nagsarita kami lang. Anya pa'y, Inarakop. Ken inagkanak. naglips to lips kayo. Kasta nga rod. Anya pa'y tinapasamak. Awanin. Sigurado ka? Nakapagpanunot ang anaimbag. Katri mo arak adagos iji balay na. Sigurado ka? Esos pare, delikado na. Pare. Ay, bidot sa nga agpaiso, ti pan nakigayam takan ni Marta. Ngamin, aggustukan ka. Ket amangan no day ti pakadadaalan ti pamilyam. Siya kon tinangyag dito'y taraon. Iti kasta saan kayo nga agluto. Saan ka kuman ang nagsayang iti oras mo, Marta? Baybay anak ko malaang Lando. Babaan iti kasto'y awagas. Maipanagnak ko ti panagayat ko kan ka. Marta, napintas ka. Kat saan ka anarigat nga ayatan? Aklonak, agayataken ka. Ngamadan pamilyak. Iso ano mabalin? Liklikan ta kuman ti tunggal maysa. Lando, naragsakak. Gaput agayat ka kanyak. Di kagdanag. Saan ka nga agawan iti asawam? Marta, Ay ayatan ka, Lando. saan, Marta? Manipod ita. Liklikan tan ti tunggal maysa.
nasingpat ti asawak. Kat jak kayat amasaktan. Ilimod ta ti relasyon ta. Saan? Nasken aliklikan tan ti tunggal maysa. Jak kayat ngagtultuloy ti panagbasol ta. Isu a pangasim, taliklikan tan ti tunggal maysa. Nagswerte kit ti asawa ni Lando, lovely. Oh, apay. Anya ti sangitam. Agayat mat kanyak ni Lando. Ngam ga puta di na kaya tamasaktan ti asawa na. Iso ko na nang agliniklik kami. Ay, napudno iti asawan na. Talaga aswerte no kasta. Umapalaklauna iti asawa na. Syok na ko man tinagbalin nga asawa na. Ay, nakasinsin. Baybayaan mo ni Lando. Makasarak kan tumot lang iti kasken kwa na. Ni Lando ti kayat ko kasinsin. Ni Lando laan. Hoy, danga. Di mo sangitan, gapot addaanan iti asawa. San mo nga ipilit ti bagim ken kwa na? Ta mga nusi kamot lang ti agsangit, iti udi na. At iti sagot ko ken ka, bakit? Ah? Anya da ito eh. Lukatam, Kwintas! Wen, isuot mo day ta. Kastan dati kinapudnoken ka. Bakit? Lando, Ay ayatin ka, bakit? Kat uray manupay asulisog ti dumtang kanyak. Malabanak, gaputan na pudno aken ka. agyaman na kiti Diyos no kasta. Amok ababaan iti kanayon apalagip ti Diyos iti puso ta. Agbalinta anapudno iti tunggal maysa. Iti kasta, mapadakkel ta dagiti anak ta nga addaan iti na Kristyanuan a kababalin. Wen, bakit? Ituloy ta ti agbalin anatib ka lakay. Ti Diyos ti tumulong kadata. Wen, bakit? Ti Diyos ti tumulong kadata. Saan ang madadaal ti relasyon ti agasawa no adda ti Dios a nakasentro kadakwada. Papagayam, ditan tinagipusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa at Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 10. No naagom ka iti kwarta, awan to ti pannakapnak mo, di mo maala amin akayat mo, awan serserbina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Django, ibagam ka dagiti manalon, nga itati panagsingir ko ka dagiti bingay ko, iti taltalunan dadagak. Matungpal, senyor. Jak kayat ti makangag iti reklamo. Awan bibiyang ko no basit wenno adu ti apit da. Ti kayat ko, maitad ti husto abingay ko. Day tamat ti kanayon ko nga ibaga, senyor. Ngem kanayon nga da reklamo da. Kurang kano nga agpaay kadakwada ti mapapit da. No addasan ang mangayat iti paganurutak. Nawayada apumanaw iti masakupak. Jak mat ipilpili ti panagnaag da iti masakupak. Tata Dalmas, tangay da kayo ti kaslabigbigan da a pangulo da ditoy. Da kayon ti mangibaga kadagiti padayo aman nalon. Nga itangaal daw ti panangalan ni Senyor Ignacio iti bingay na. Ay, pangaasim man Django. Tano mabalain. Sika ti makisaoki ni senyor. Nga adaw ti manalaw na nadadaal ti mula na gapu iti bagyaw. Awan na apit da. Ken awan tupay makandan. Isu ano mabalain.
Bumawin to kuman ni Senyor Ignacio inton sumaruno apa nag-aapit. Tata Dalmas, am-amuyo mata ni senyor. Tibilin na kanya, di na kaya timakangag iti reklamo. Ay, no at dalapan nakabalin na Janggo. Palubusan na kumata kasaritak ni Senyor Ignacio. O sige, sumurot ka kanyak iti mansyon ni senyor. Tas sika ti makisao ken kuana. Apay nga da kayo, tatang. Ada ka di problema ijay talon? Ay, kayat ko akasao ti asawa manakaw. Apay ka di, tatang. Kakaasi dagiti mannalaw. Awan naapit da. Gapu iti naglabas a bagyaw. Awan maited da abingay ti asawam. Iswano mabalain. Makipakpakasi kami. Abumawin to inton sumaruno nga apit. Saan ang mabalin? Ah, Impakaunakon, ajak kayat amakangag iti reklamo. Basta ited dati umno abingay ko. hangam awan pangalaan da, senyor. Awan tupay kanindan. Sa dinong iti pangalaan da iti maited da kada kayaw. No awan maited da. Paukod ko dagiti dingwon da. Taiso ti pagbayad da. Ay, senyor. Anya nga iti usarin da apagtalon da. No alaan yumot dagiti dingwin da. Saan ko na problema da ita? Tinapatag kanyak, katibingay ko. Ngam no awan maited yo. Pumanaw kayo, iti dagak. Anya. Ignacio, aglaplapusanan ka. Idinto ta dagiti mannalon ket kakaasid nga awan pay makmakandan. Saan ka kadi amaasyan kadakwada? Apay ko maamaasyana. Jak mat idakap kapin ano. Jak kayat amabawasan ti kinabaknang ko. Kayat ko amanayunan. Uray itala ang asaan mo asingiran ida itibingay mo. Saan? Jak ipalubos. Saan asikati masurot, Aurora? Saan mo nga isakit dagiti sigud akakadwam amannalon? Rumbeng lang asyak ti isakit mo, tasyak nga ron ti asawam. Isakit ko ida. Taamok no anya ti marikriknada. Amok no anya ti rigat da. Oh, kalukwan day ta, Aurora. Di ka kat agyaman, tasaan ka amay sa kadakwada. Kat gapuday ta kanyak. Pasensya ka, Nelias. Nga magtungtong palak lang itibilin. Pangasiyo, Manong Django. Saan yung ako dan tinwang mi? Awan usarin mi ngagtalon, no alaan nyo tinwang mi. No saan mo akayat ang maguyod tinwang yo? Ited yung nga ro tibingay ni senyor. Awan asiyo kada kami aman nalon. Kinunakmatan, Elias. Agtungtong palak laeng itibilin. Tata Dalmas, kasano kami payitan? Inalamtan ni Senyor Ignacio dagiti tarakan mi anwang. Awanan aramatan mi ngagtalon. Ala, agi nanos tayo kakabsat. Dagiti sana naguyod ti taraken na. Mabalin nyo nga ipabulod dagiti nuwang yaw. Nun alpasan ti panagtalon yaw. Uray sak, si dadaanak amang ipabulod iti nuwang kaw. Basta pakanan nyo iti hostaw. Kansa nyo unay abannugain. Agyaman kami, Tata Dalmas. Imbag kayo pa'y, tamaawatan da kami. Saan akas iti amo tayo nga agum? Awan ti sabali nga titinulaw. No saan ada tayo metlaeng. Tangay awan pa'y mabulod ko anwang. Tawan pa'y matnalpas ang nagtalon. Aglako aklangan iti kankanan. Isupay ti maganan siyak. Kankanan! Gumatang kayo itilako ka kankanan! Manong, ditoy. Kayat ko ti gumatang itila ko makankanan. Ti anak ni senyor. Inaklakwan. Manutigatangam, senyorita. Nagguwapo mo tanday ti nga aglik nga ako iti kankanan. Ikanak man iti balor ti duwagasot. Mabit lang, senyorita. Ato itigat-gatangan nyo.
Manong, madamag ko laeng. Apay nga aglaklako ka. Kat dagiti padam aman nalon, busy da iti panagtalon da. Inalang amin ni Senyor Ignacio tinwang ko. Sa anak-anak kaitad iti bingay na, tanabagyo timulak. Uray pa yung adda makatalon. Sa akto makabulod itinwang. Kasta ka di. Kaasi ka mat. Gatangak laangan amin alakom. Mano ka di ti balor na? 2,000, senyorita. O sige, gatangak amin dagito ay. Pasensyakan iti amak ha. Naturay unay. No adala ko mamaaramidak, tapno matulungan kayo. Oh, dahi ti bayad ko. Agyaman ako na, senyorita. No kasano ti kinapintas mo. Kastamot ti kinapintas ti panagpuspusom. Talagang nga awan puso ni Papa, Mama. Apay ka di iha. Anyamanen ti inaramid ti amam. Nakasaok itay timay sa aman nalon. Aglaklako. Gaputain nala ni Papa titaraken na anwang. Awan mausar nang agtalon. Talaga nga aglablabos ni papam. Jak amo no anya ti aramida ken kuana. Tapno agbaliw ko ma iti kasjay nga aramid na. Kasauyo itinasayaat, Mama. Inaramid kon. Ngam kaungat naklaan. Apay akas to'y matan ti marikriknak. Kaya't kumanan ang makita ni Senyorita Jane. Nagsingpat. Idinto tadakas ti amana. Agayatak ka din kankwana. Tinasayaat. Mapanak manan agin lalako. Kat numalabsak iti balayda. Saan kun ngay lakwan? Mangilasinak iti para kankwana. Kat saan kun apabayadan? Apay nga'y Manong. Malugi ka ano saan mo apabayadan. Bayadak da ito eh. Saanan, senyorita? Talagang inlasin ko dayta para kan ka. Ngamin, nasingpat ka. Saan ka akasla iti ama mga agum? Kan gamrod. Pasensya kayo lakuman iti amak, Manong. Talaga asaan mi ama tubngar ka ni Mama. Naturay unay. Senyorita, kaya't kayo ko mga umay pasyaran dito'y balayo. No may kariya ka? Amok, saan nakakayat ti amam aparakan ka? Siyak tagpil iti rumbang nga ayatek, Manong. No kasta, mabalin nga ta, nga umay kapasyaran dito'y balayo. Mabalin Manong. Sino tinagkuna ang mabalin mo apasyaran ti anak ko? Ambisyoso aman nalon. Pumanaw ka ditoy, taamangan numakabil ka. Saan kanton nga agsubsubli? Tano makitak pa iti panagrup-rupam. Pakamat kan kadagiti asok. Aurora, bantayam analaing ni Jane. Adda papanak, katjak kayat ang makisinarak iti dayjay aman nalon. Anya ko matidakas na no makipagayam ni Jane kadagiti mannalon. Jak kayat nga agtinaglaang ni Jane iti may sa aman nalon. Ignacio, laglagipam ko ma amay sakmot aman nalon iti. Idi, saan itan, Aurora? Isuasaan mo asup-supringan dagiti bilin ko. Gaputa inalangon ka iti kinamanalon mo. Agpakada ako, Mama. Kayat ko ti rumwar. Papanam iha. Saan mo amabalin ti rumwar? Adabilin ni papam. Amang ano saan laang asyak ti pinusgan na amang bantay kan ka. Narumwar ka. Amang ano dosaan na ka ti amam. Kayat ko lang ang makasaon ni Elias, Mama. Kayat ko ako mustaan. Agpudno ka man kaniyak, Jane. Agayat ka kadi ka ni Elias? Mama. No kayat mo ako mustaan ni Elias. Agaramid kalaangan iti surat aparakan ko ana. Kat ibaon mo ni Mila ababaunan amang itulod iti surat. Wen ngagpayso. Sige, Mama. Kasta nga rod ti aramida.
tama ng Mila. Naitad mo ka dimot lang ti surat ko para ka ni Elias. Uwan, senyorita. Medyo nabayaganak. Takuna na nga uraya kung ti subalit ti surat mo. Kan, adoy, adagayam kankanan nga intad na. Para kanukan ka. Ti paborito ka kankanan. Umay ka, manang. Kanan tayo kada mama, daytoy akan kanan. Nakabiro ka kun iti lalaki aparak ni Jane. Pada tayo abak nang. No iso ti pakiasawaan ni Jane. Patsek nga ad-adamanen abumaknang tayo. Anya? Siga ti agpili iti pakiasawaan ti anak mo? Apay kit dinasaan. Kat pagsayaatan naman ti aramidek. Saan? Di mo aramidan ti kasta iti anak mo. Saan ama iparbang? Siyak ti masurot. Iti daytoy abalay, Aurora. Jane, no kaya tanak? Ikasar ka na dagos. Saan ka akayat, manong gudo? Iso apang nga asim. Saan kanton nga agsubsubli? Anya? Pababainan nak ka di, ha? Amom ka di, may sak akabaknangan dito'y ili tayo? Uray pa'y sikat ti kabaknangan, manong gudo. Saan ka akayat? Amo nga agbaliw tumat lang ti pangandang mo. Kat namnamaak nga iti panagsubli. Aklunan nakton. Kaya't mumanwon no saan. Tulagan tayon ti kasaryo kanigudo. Anya? Saan pa pa? Diyak kayat dayjay agudo. Diyak kayat nga agbalinto nga asawa. Saan anatanggan ti ulom? Noan niya ti pagayatak. Iso ti masurot. Saanak nga umanugot iti kayat yo papa. Urean niya pa'y ti mapaspasamak. Urayan niya ti bagbagam. Siyak pa'y laang ti masurot. No ipilit mo nga ipaasawa ni Jane iti saan na akayat. Nasaysaya at laangan apumanaw kami ditoy. Kat makipagnaad kami kanitatang. Di pumanaw kayo. Asino kumatibut-but nganyo? Kita man no makapagbayag kayo ijay. Nabayagan nga agan anosak iti ugalim, Ignacio. Awan asim kadagiti padak aman nalon. Sa ita, sikapay ti agdesisyon maipapan iti anak ta. Naturay kaunay. Saan nakakarkariten, Aurora? Sige, pumanaw kayo, no dayta ti kayatyo. Senyor, nakaidasara kon. Mangan kayon. Awan ganas ko amangan. Isimpamon ti lamisaan. Alla, senyor. Manipod pimanaw da senyora kan senyorita. Kanayon mo nga awan ganas siya amangan. Nagadung agpaiso tinaidasar amakan. Gumsana ka naragsak nga awan kasangok, Mila. Kat kasano nga rudan, senyor. Maikawaak. Sa anak naragsak, no awan dagiti aginak. Anyarod ti kayat yung aramidag, senyor. Pangasi, Mila. Sukunom ida. Kat ibagam, asaan ko napilitan ni Jane ang makiasawa ka ni Gudo. Mila, kumusta ti ipapan mo ijayanda? Apay asan mo ida akadwa? Saan da ka di akayat ti agsubli? Senyor, saan da mo takayat? Ti kayat ni senyora, si kakano ti mapan ijay, taado ti kayat na nga ibagakan ka. Kasta ka di. Sige Rod, mapanak ijetalon. Anya iti panagkunam, Mila. Kaya't da nga ta ti sumurot kanyak. No lakit di ay aywom ida, ken makasaritam ida iti nasayaat, senyor. Sige, Mila. Inagkasarita ni Aurora. Naamiris ko nga iso ti kapatgan kanyak. Gaputa sa anak ang naragsak, lumapukaw ko. Imbag man ta na iturad mo ti imay, Ignacio? Aramid ti amin akayat mo, Aurora. Agawid kayo laang iti anak ta. Sigurado ka? Aramidam ti amin akayat ko? Uwan, Aurora. Basta agawid kayo laang. Pues, bayam ti anak mo nga agpili iti kayat na alalaki apakyasawaan. Kan manipod ita,
Jak kayat anaranggas ka kadagiti mannalon. Isublim dagiti inukod mo ading wanda. Katno kas jay ang mabagyo ti mulada. Di mo ida pilitan amang ted iti bingay mo. Ipaayam ida iti konsiderasyon. Sige, Aurora. No iso ti kayat mo. Iso nga ron ti masurot. Basta agawid kayon iti anak ta, iti balay. Saan nga amin kat magunod mo gapo tabak nang ka. Kan kasayaatan latta tinaimbag a panagpuspuso, tapno naan anay tiragsak iti kaunggan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 14. Amok nga agtalinaed nga agnanayon ti anyaman nga aramidan ti Dios. Awan ti mainayon wenno maikat iti daytoy. Gaputa ti Dios tinangaramid iti daytoy. Tapno umasidag dagiti tattao kenkwana nga addaan iti dayaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kandia. Bote! Landok! Ay, nagadun ti linabsak ababalay. Di dan sa kayat agatangak dagiti bote ang nagawangan da. Ay, nuapay mo't ngamin nga imbati naklatan ni nanang ko. Ay, ngamupay kasta. Ikarigatak ti makaturpos iti high school. Tabiro kak tutinak. Lumagas ka pa'y barok, ta umay kag merienda. Ah, ay, agyaman tata. Ay na, ay, talaga ang mabisinak ang naggatang kadagiti bote kan landok. Masyanak ken ka barok. Mapay ket ngamin na pinanawan na kalatan ti inam, hindi na pa nagtrabaho ijay syudad. Kinapudno na tata. Tunggal malaglagip ko ni nanang. Agsangitak. Ngam, ikarkarigatak ti makaadal. Tas sa pulag tutiinak ijay syudad. At da ka matlagayam dito eh. Nabaya ka birbirukan kay Jerwar. Umay kan, tayo tamangal dawan. Ni, si Kamot Gayam, Manong Fredo. Pasensya ka na. Lapasak amin nga assignment ko. Alang arod, hinta mga anan. Pasensya ka na. Tadi nang dengla ang arabong tibalon ko asidaak. Tinapateg. At da ka nam. Ala, umay ka, tayo tanmangan. Hello, Mami. Kumusta kayo dito Pilipinas? Kastoy lata, anak ko. Babawin iti asi ti apo, napiak latamat. Naku, mga minagsubli kayon dito'y Amerika. Di makikita kayo lata ka na yun. Sapay agmay-may sa kayo dita, Mami. Sana bali. Tao may nagsarsarong karan di kasinsin mo akaro ba tayo? Amumatan, kay kayat kumatla ang ti agnaed dito'y balay tayo. Iti day di dadiyo, anak ko. Okay nga rod, Mami. Da kayo lata, ti makaam mo. Manong Fredo, darasan ta timag na. Maladaw ta ni Jay pagadalan. Agungot man ti advisor ko. Numaladaw ak iti flag ceremony. Sika talaga, Samson. Amumat anagalis ti kalsada ta nagtudo. Ngam partakam kit din ti magna. Mabalin ka diya kaduan nak nagsekain tun bigat ijay talo, anak. At da ka din mabalin asik ka na pagay, tatang? Wan barok.
No malpaslakit di amin, iraap ko ninton Lunes. Awisam to ni Samson nakadwata. Tapno nabibiit. Bareng no sana mapan aggatang kan agpidot iti ila ko na. Sige tatang, bagaak ni Samson. Ay na, nagimasan to'y bilo-bilo a merienda tayo, tata. Makaadok man ang timangan. Sige. Mangan kalat tabarok. Di kag babain. Ipabalay mo latan, why? Kun tata, amuyo, kastoy idit ilutluto ni nanang ko a merienda. No makasang petak ijay balay, anaggapo ijay pagadalan. Kumusta nga tamot ni tan ni nanang mo, Barok? Sipod na pan nagbiro kiti pangganan na di mo tan nagsubsuble dito lugar tayo. Huwag nga rod, tata. Jack amo numalagip nakpailaan ni nanang. Uno saanen. Ken, awan mo't ngamin ti pangkuntakan tayo kan kuana. Di ka kumamaawan na ni tinamnama, Barok. Ikararag mo, asapay kung matagkita kayong tumot laang. Huwag gaya. Malagip ko idi elementarya kaduwak ti inam. No, sana ga po kenkwana anang ispal kanyak. Nalabit, awanak kumaitan. Ha? Anyat kayat yu asawan, tata. Iso tinangispal kanyak, idi malmesak kuman iji karayan. Kastagayam tinapasamak. Manipo di day, saan ako na nagdindigos iji karayan, nga puta mabuteng ako. Sika talaga, Manong. Nakakatkatawa ti istoryam. Intun kwan, mangnag na kanimanang bansyang. Pudno saan ka di? Kunam no kalaingan ni J. klase mi. Gayam. Awan mo't ammo nang agtagibalay. Ha? Gusto na itan, Manong. Hindi ka aguy-uyaw iti pada matao. Ngamin, dakas dayta. Sana kayat ni Apo Diyos. Ha? Alaki din, Manong. Maturog tan. Rabiin. Masapat tayo pa'y kadatatang mo intun bigat ang makimisa. Talaga nga adulat tati taong umay dito simbaan. Iti kada Domingo. Anya, tata? Aywan, Barok. Dandani mapuno na ito yung simbaan no kwa. Ha? Ano na dyan? Adda bakit ana patugaw, tata? Mabitlaan, inaktulungan. Umay kayo, nana. Tulungan kayo ang makatakder. Wala, Barok. Ipatugaw tapailaang ni Kabsat. Ay na, agyamadak kada kayo. Nagrigat lakit din ti bakit? Apay, nana. Naulaw kayo kadi? Saan, Barok? Adda ngamin na badekak. Kat kalaat ang napatugawak. Na-outbalance ti bagik. Mabitlaan. Kasla mayrupahan ka. Si kakani manang apeng? Uwan. Siyak nga rod. Katsika. Asino kakadimot? Ay na, di ka lata nagbaliw Naisim ka lata kasarsarita. Kat no siyak ni Jairo nga schoolmate mo hindi iti elementarya. Hindi nak nailasin tanay. Kastoy matan ti kudil ko. Kanayon na kami niti kainaran. Jairo? Ay na. Talaga saan ka nailasin? Ad-adama ngamin apimugot ka. Mala, ayabam dagiti kakadwam nga ubing. Tamapan tayo ijay balay. Wow! Nagdakkel gayam ti balayo, nana. Asino nga itikad kadwa yung agnanaad ditoy? Ay, kinapudno na. Agmay-may saak ng agnanaad, Barok. Tadya inaon ang anak ko, adda ijay Amerika. Kat jay matburidag ko, adda ijay Canada. No kasta, adan kadwayo dita balay, mami? Waniha, datatam a Jairo. Fredo kan Samson ti kadwak ditoy. Di tatam a Jairo ti mga asikaso iti garden ko.
Kat nagijay dua nga ubing, estudyante damat. Nasayaat taadan ka sarsarita yo, mami. Kat ita, natalgad tirik namin ka ni Sara. Kat ala mami, agan-anad kayo latta dita. O sige nga Rudan, tani makaturturog akon. Bye! Nana, da kamin ka ni Manong Fredo ti mangimot kadagiti danom asinakduyo. Kabaalan nyo ka di, Barok? Nana. Ket no nairuam kami itirigat. Tabubun met ti pagsaksak duan mi, ididikan pa'y nakipagnaad kada kayo. Malangarod. Kat agyaman na tada kayo at tumultulong kanyak, ubing. Ay na, congratulations manen, Samson Barok. Nakagraduar kan iti sekundarya. Congrats gayam. Kasla ka ano lang, hindi agkuyog tama pa ni Jay pagadalan niya. Agyaman na kada kayo, Nana. Manong Fredo. Hanggang kasanungay nga kuyog tamanan. Kat ijemat Manila ti pagad-adalam iti kuleyo. Saan na bali? At danto ka barbaro akakuyog mo. Samson Barok, kablawan kay tinaragsa ka pa nagpurpos mo iti sekundarya. Andan dagiti order tayo amakan. Mangan tayo pa. Ituloy tayo tong tagi-inistorya. Ay nanak ko, kunak no saan ka pa'y nga agawid. Sinurpresa na ka. Katuan mami. Kayat ko masorpresa kayo. Ngala, gusto pa'y dayta nga iniliw tayo. Itad mi pa'y dagiti pasarabo mi kada kayo, mami. Ay nahagyaman ak unay anak ko. Tadagayang pasarabo yung kanya. Agpamanila kami manan ken ni manang ko inton parbangon, tata. Kat ipakpakaasi mi ko ma. Adiyo pampanawan ni mami. Wen, malasang ko. Tasipon, dito'y kami ngagnanaen. Saan kami pa ipimanaw? Kaya tagyaman akmat ka na kayo, italak yun ni mami yun ka na kami. Saan ang mapupuutan ti panaglapas ti Aldaw, Samson Barok? Ita, may sakan a civil engineer. Kat agyaman na kada kayo, Nana. No saan ada kayo anang paadal kanyak. Amangan, no aging ga ita. Kat aggat-gatangak pailang iti bote kan landok. Wen, ngarot Barok. Ket agyaman akta dakkel ti bay tultulong mo. Kat itata nakaadal akon. Ken adda mabalin ko nga itulong. Tumulong akmat kadagiti agkasapulan. Ti tao ang nagagat nga agadal, mapadayawan, ken magunod nanto ti arapaap na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 27. Saan amagunod ti sado ti tarigagay na, ngam kinabaknang ti magunod ti nagagal. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag.
Lakaya ko, anak ko. Isu nga itad kun kada kayaw, tibi ngayaw. Kat makamu kayo namang trabaho. Agpatakdar kayo iti buko jiwa balay. Tapno adan to pagianan ti agbalin nga asawa kan anak yaw. Ay kat nagsayatan nga itatang, no itid yun kada kami titawid mi. Wan, ngam salimat matan nyo ko matitawid jaw. Saan nyo nga ilakaw? Kan saan nyo nga aramatan iti awan kas kan na abanag. No di kat mang panunot kayo iti pamuspusan. Tapno sana masaya ang ti ipatawid ko kada kayaw. Uwan tatang, ipanamnama kada kayo, asalimot matak ti ipatawid yo. Agtrabaho ak iti husto. Iti kasta, sa anak ngagbisin. Katjak ilako ti ipatawid yo. Alang arudan atatang, ibagayon kada kami, no sa dino abanda ti kukwat itong galmay sa kada kami. Magagaran akon. Itatanaalatan dagiti tawid ta. Anyang iti planom, Manong Juan. Jak payam mo, no anya ti pangusarak kadag iti tawid ko. Sikangay. Katrugyan tan ti agpatakder iti balay ta, Manong. Sige nga rod. Iso ti umuna nga aramidan ta. Apay, adda planom aya ang mga asawa? Katuna, Manong. Kayat ko amang bukol iti bukod ko a pamilya. Kayat ko nga ipakita kan ni Camila, akabaalak ti agpamilya. Babaan iti panaggagat. Barang sungbatan nakon. Sika ngay, Manong. Adda ka di plano mat nga agpamilya? Awan. Jak kaya ti mga ala iti pakpakanak. Imbis ato'y bagik laing ti problema, mga lakit din iti sabali pa pag problema. May mayat mo't laang. No adda ka takunay-nay mo, Manong. Adda mang tulong kan ka. Narigat ti agbyag nga agmaymaysa. Kasano ang masigurado at tulungan nakto ti agbalin nga asawa? Amang ano problema laing ti ipaay na kanyak. Pilyum at tinasingpat nga asawa, Manong. Amom nga rod, amang ano nasingpat ita. Ngam inton nagasawa kamin, apain nakmaten. Saan nakamot nga tanga apaan ti asawam? No awan mading aramid mo, Manong. Kaano nak nga asong batan, Camila? Amom ka di. Interdin ni tatang titawid mi. Isuan na kaipatakder akon iti bukod ko abalay. At danton pagyanan ta. Nukas pangarigan ta kayat nak. Paunampay mat ni Manong mo ang makiasawa, Carlos. Saan ka numatan ang mga asawa? Anya? Taapay mat. Diyak man mo. Camila, kasano nga iti damdamagakan ka? Awan ka di pa nagayat mo kanyak? Sige. Maamwam to ti sungbat ko, inton sumarunong agsubli ka. Anya nga ta ti pangudang ni Camila? Sumbatan nak nga ta? Wano basta nak? Carlos! Ha? Ni Manong Juan? Dumanong ka, Manong! Amangan no kayat mo ti sumurot kanyak. Adda pa pananta. Ha? Sa dino, Manong? Iti ayan tinalaing amamalad. Ado kanon tinapaladan na, kat pimay so amin nga impalad na. Ha? Sige man, Manong. Barang makita na kadagiti dakulap ko. Nusungbatan na kon ni Camila. Ala, agrubuat kang roden, tamapantan. Umasidagan ti sumaruno. Si kanti umuna din ko. Siyak ti sumaruno. Sige nga, Manong. Anya tinagan mo. Carlos, Madam. Kita agman dagiti dakulap mo. Ato'y Madam. Ay sos, Barok. Kas makita kadagiti dakulap mo. Lakamom to tinakaro a panagrigat. Agbisin kan agrigat to ti pamilyam. Kasta ka di, Madam. Anya pa'y ti sabali ang makita yu kadagiti dakulap ko. Awanan, Barok. Tila ang nakaro a panagrigat mo ti makita kadagiti dakulap mo. Sige, mabalin mo ti agawid. Umasidagan ti sumaruno. Siyak ti sumaruno, madam. Anya tinagan mo. Juan, madam.
kita man ti dakulap mo. Ato'y madam. Kas makita kadagiti dakulap mo. Adda sumangbay a pagswertiyam. Ha? Bumaknang kanto iti kastaunay. Wow. Kat awan to ti pagproblemaam. Gaputa addan to aminen ken ka akasapulam. Ay na, nagsaya atin da ita apalad jo kanyak, madam. Agyaman akunay. Anyang itimbagakin ka ni Madam Guryang. Madanagan manong, dumteng to kano ti panagrigat ko. Agrigat to kano iti kastaunay ti pamilyak. Anya? Sus, delikado ka nga ro, dading ko. Sa balimat kanyak. Tabumak nangak to kano. Awan to kanon ti sapulek, taaddan to aminan kanyak. Imbagpay kan ka manong, takasta ti kunana. Jak to kayat ti agrigat manong. Anyang nga ro ti plano mita. Agsubliak manan iti ayan ni Camila. Amwag, noan niya ti sungbat na. Kat no sungbatan nak, ikasar kon. Kat ipamaysak ti agtrabaho kan agurnong. Iti kasta, addan to usaran mi, no dumtang tinakaro pa nagrigat mi. Kat siyak met, urayak ti ibagbaga ti mamalad nga ibabaknang ko. Adda akmanan Camila. Excited ako na makangag iti sungbat mo. Nakapagdesisyon akon. Sungbatan kan, Carlos. Agyaman na Camila. Pinaragsak nak iti daytang imbagama. Saan ka madanagan? Agbalinak anasing pat, ken nagagat nga asawa. Tapno saan tong agrigat ti bangunan ta pamilya. Maragsakan na kiti kasta ka panunutam, Carlos. Uray siyak mat, agbalinak anasingpot nga asawa. Kat tulungan ka iti amin a pagrigatam. Asikaswan ka, kan pagserbyan ka. Ay naading ko, naggagat ka launay. Agbagbagyo nga madda ka dito'y talon mo nga agar-arado. Agawit ka pa ije balayo. Palabsampay mo't ati bagyo. Ang mga niya ti mapasamak kan ka dito'y. Manong, saan mo't amabalin nga agid idda aklatan ijay balay? Diyak kayat nga agrigat ti pamilya. Una, ngam amangan no agsakit ka iti daytang araramidam. Manong, awan pa'y mo't ti madi amarikriknak. Kan may sa, ay aywanan nak ti asawa. Saan nakabaybayan? Dayawon ka iti kinagagat mo ading ko. Ay ngam saan mo asubraan. Dayta lang ti maibagak. Adto'y tituan lakay, kan adto'y matipagsukatam. Agyaman akbagat. Inton makadigos ka, mabalinto mattan dya ilutlutok amasida. Mangantanton, agsabaw ka, iti kasta, mapudutan ti rusok mo. Kaasi ka mat anatudtuduan. Imbaglakit din. Tanakaasawa ak itinadungo. Ay na, maaramid mo pa lang ti magbola. Ala, mapan ka kitag digusan, tadi ka maupran. No kasanaw ti kinagagat jay adem. Isumat ti kinasadot mo. Di ka pa'y makita nga agtrabaho. Day tala nakaida iti indayon ti araramida ma. Sandak ka di apakadanagan tatang. Taddan to sumangpet a pagbaknangak. Addan to aminen akayat ko. Ket awan ton ti sapulak pay. Iso asaanin anas ken ngagtrabaho akpay. Anya, ay na anak ko. Nangipanami ti utak mo. Kasanaw amadaan ka iti iso amin. Kat ultimo asawa, kat awan. Ay, agunay kakit din. Agbalaw kan. Kita man jay adem. Adantun putot na. Hangam si Kangay. Sandak ka di apakadanagan tatang. Siyak ti makam mo. Sandak ka bibiyangan tamok ter aramida. Dakulan ti dyan mo, Camila. Dandanin ti panagpasngay mo. Wen nga rod, babae nga ta, wano lalaki. Lalaki man wano babae. Ayos lata kanyak.
Tinapatag. May anak mo normal. Sa bagay mo't kit di saan ka pala ko maarumrumwar itaabulan? Amangan ngamin no kalat nga ganakak. Wen, dahil talaga ti aramidag. Bantayan ka. Narigatan. Amangan no biglaki di nga ganak ka. Uray pa'y nga ta makatawan asaan ka nga agtrabaho, saan ta nga agbisin. Adon ti urnong ta. Nagagat ka ngamin. Saan ka nga agsarsardang nga agtrabaho. May sabulan lang nga aginanaak. Into naganak kan. Kan nakatanggad kan. Agtrabaho aktumanan. Apay aya sobra ti kinagagat mo. Kaslamot may sa adosen at ti putot mo. Gaputadyak kayat. Nga agrigat tayo. Abay ngay, may ibus ang tinaglakwak iti daduma at awid ko. Ngamawan mo't langan ti sumangpat a pagbaknangak. Nagbayag mo't ti isasangpat ti pagbaknangak, akas ko na day di mamalad. Ay, makaturturog ak paikit din Iturog ko pa lang dito'y indayon, dito'y sirok ti bayabas. Barang inton makaringak, at danton tay pagbaknangak. Nasakitan to'y tiyan ko. Aga na kaksamutan, Carlos. Sige, ipan kan iti ospital. Naisaganaan tamat ti panagpasngay mo. Isungawan problema. Mapan ka nga rudan mangayap iti pagluganan ta. Sige, bagat. Ay na, nagpintas ti apo ko, Carlos. Un nga ron tatang. Kumusta kan, bagat? Okay ak lang, Carlos. Maragsakan na ka makakita iti anak ta. Naglungpo nga ubihing. Agyaman ta iti Diyos. Ta nakapagpasngay ka nga awan dakas a napasamak kada kayo kan ni baby. Kahit kaano kayo ngay arumwar dito yung ospital. No nasalon at laki din ni baby, tatang. Amang no talo-al daw milang dito ospital. Bakit? Itatana katanggad kan. Agtrabaho ak manan. Dakkel tinagastos ta iti panagpasngay mo. Masapol ang masukatan ti gastos ta. Si kalata basta saan ka unay nga agbambanog, tanarigatan, amangan no agsakit ka. Wen, kan uray si kamot Di ka unay agbambanog dito'y balay. No addasan mo akabaalan at trabaho dito'y balay. Bayan pa'y laeng. Saan mo nga ipilit ti agtrabaho? Wen, lakay. Apay aya, asaan mo akayat aparwaran ni Yumi? Sige na, tatang. Kaya't ko tiyagay ayam. Anak, amangan nuan niya ti mapasamak kan ka di tarwar. Dito'y kalatan unag ti balay. Saan ang naragsak ti ubing ama ay kulkulong latan iti unag ti balay? Bayam arumwar. Mapan matagay ayam Basta saan lakit di nga umadadayo. Sige, palubusan ka arumwar, anak. Basta di ta kalaang arubayan. Saan ka nga umadayo? Wen, tatang. Dituyak la ang arubayan ni nga kay ayam. Tapno saan nga agungot ni tatang? Ha? Nagluluom abayabas. Nagdadakkel dapay. Mapanak di ta arubayan ni Uncle Juan. Mapanak dumawat iti bunga dagiti bayabas na. Saan namutla ang aburburasan? Saan mat siguro nga agungat ni tatang? Ta saan mat nga adayo ti imaya? Dayta. Tinasayaat. Ipakadakan ni Uncle Juan a dumawatak iti bayabas. Uncle Juan! Umayak man!
Mabalin ka diti dumawat iti bayabas yo. Uncle Juan! Kanakan. Tulungan na. Masakitak. Sana ka makabangon. Masakit ka no. Umunagak man dita balay na. Uncle! Naimbag tay may ka. Manon nga aldaw ang masakitak. Mabisinak pa'y. Sanak mat ang makaluto iti kanak. Ibagam kinitatang mo. Tay panak ko medyo hospital. Mabit lang, Uncle. Mapan ko ayaban ni Tatang. Kat mga laki ti ka ninyo. Agyamanak, kaanakan. Tatang, tulungan niyo kuman ni Uncle Juan. Masakit ngamin. Sana makabangon. Ipanyo ka no iti hospital. Anya, isumat lagayam amanon nga aldaw ajak nakita. Ajak mat impagarop ama sakit gayam. Tatang, mga lakpay iti kanan na. Ngamin, mabisin ka no ta sana nang nangan. Ay, mabit lang nga rod Siya kung timanggaw iti kanan na. Sige man nga rod, bagat. Saan ga magpaiso jim baga ti mamalad ading ko? Ti kinapudno na. Ti kinagagat ti mangpabaknang kan ka. Saan mo amagunod dagiti tarigagay mo? Nusadot ka mat ngagtrabaho. Mamati akmat iti dayta manong. Kita anak. Jak kayat adumtang tutip imbaga ti mamalad. Apa nagrigat ko. Isu asa anak kasi madang nga nagtrabaho. Isu amayat ti kasasad ti biyagyo itahating ko. Permi ti hapal ko kan ka. Ngamin, saan ka ngagmaymaysa? Ada asawam, kan ada anak mo. Siya ngay, gapoy ti kinasadot ko. Diyak kahit ti mga asawa. Anya nga ita, awan mang tulong kanyak nga asawak, ita ta masakitak. Tinagagat saan nga agbisin. Ngarod, ituloy tayo ti aggagat ta para iti nasayaat a masakbayan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 24. No di mo dosaan ti anak mo, di mo ay ayatan. No ay ayatam, disiplinaam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mama, papaaya banda kayo manan iti pagadalan. At damanan saan anasayahat nga inaramid ni Inso. Tangiwat mo, di mo unay pigsaan ta mga numangeg na ka ni Papam. Apay ngamin, nga ilimod yumanan kan ni Papa, Mama. Iso asan ang madisiplinaan ni Inso, ta isaksakit yun. Tangiwat mo kunak. No di ka pala sumardang dita, masipat ko day tangiwat mo. Siyak tulad ti makisao iti kabsat mo. Maawatam. Makaamo kayo manlangan, Mama. Basta imbaga ti teacher ni Inso kanyak, amapan kayo makisaw iti pagadalan inton bigat. Apay, anya kaming tinaramid ni Enzo. Adda dinanog na. Saan mat nga taadanugan ni Enzo no awan basol na? Saan nyo pa'y lang amo na anya ti hustoan na pasamak, Mama? Ang isakit yun adagos ni Inso. Natural! Anak ko kat nga rod. Amo yung matanti kinabarumbado na.
Apay nga min asaan yung nga ungtan, wenno bautan, tapno mabutang nga agaramid iti kalukwan. Anya manan ayat inaramid mo di pagadalan nyo. Apay paaya bandak manan. Naglastugmat ngamin da di akadalak, mama. Dinanog ko na. Apay, anya ayat ibasol na. Ilawlawag mo man. Nagtugawak ngamin iti pagtugawan na. Takasasaok ti gayim ko. Papanawon na kid din. Di na lang mauray pumanawak. Kat, dinanog mon. Una. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Numaamuan manan ni papamday toy, sigurado nga agungot manan. Adda kayo mat, mama. Da kayo nati o may makisaway di pagadalan. Ay, talaga asyak. Ngam agbaliw kamot ko man anak ko. Saan mo apapaungatan ti maestram? Kan saan ka adumandanog iti kaeskwilaam? Depende mama. Nuad damang luko kanyak. Apay kid din ngay ajak danugan. Sa dino tinagapwam? Adala ang kinasaw ka tao. Asino? Apay aya nagado sa ludsod mo. Awan manan panggap mo amang ibaga kanyak iti inaramid tinalaing nga anak mo. Kasano ana amuam? Saan nanasken amaamuam no asino tinakaamuak? Nasulbaran ti problema. Nakasaukon ti maestra ni Enzo. Kandagi tinagannak ti dinanog ti anak ta. Kayat ko ang makasarita ni Enzo enton sumangpet. Pangaasim kasaom iti nasayaat. Saan mo akabkabilan di anak ta? Kasano nga agnakam? No kanayon mumot nga isakit? Ipatpatag ko di buridag ta. Iso ano mabalin, diyak kayat akabilam. Sigurado ka apa nang ipatag ti aramidam iti anak ta? Agpakpakaasi ak Ruben. Saan mo kumaakabkabilan ti anak ta? Kasdusam iti inaramid mo akalukwan. Sika timang sibug kadag iti amin amasetas dita paraangan. Total, awan klasiyo ita ta Sabado. Anya nga iti serbi ti katulong. No siyak pailaang ti agsibog. Dayta ti dusam iti inaramid mo. Iso ano saan mo akayat ti agsibog? Saan kanton nga aramid iti linuloko? Anya amatan papa. Padasam ti san amang tungpal iti bilin ko. Tanakarkaro ti dusam no saan kang agtungpal. Tungpala kon. Mapana ko nagsibog. Makapasuro na talaga ni papa. Apay nga taasaan nakakay-kayat. Hindi to tanong ni mama. Kay-kayat nakmat. Sapay nagadudag iti sibukak. Makapasuro na talaga. Sumungad ni Lolo. Amu kun ti aramidek. Kampay di saan ko nakita. Isuman kit di ti pusit-sitak iti danom. Aglingadak. Katinton asidagan. Bigla ka pusit-sitan. Aglingadak. Andaytan. Pusit-sita kun. Nabasa ako na. Saan mo ngay paturong kanyak ti danom? Ay, talagang awan sursurom nga ubing. Pati siya kalulom kat paglulukwam. Awan respetom. Ay, saan kayo ang napansin, Lolo? Pasensya kayo na. Anya saan? Amo ka nakita nak. Di ka naglibak. Ingagaram tinangbasa kanyak. Saan ko naklangarudan? Anya ti mapaspasamak dito eh. Day taman anak mo. Talagang awan sursuro na. Sakit dahin ti binasana. Imbagak matan. Diyak nakita ti isusungan diyaw. Ay, agtal na ka. Amo ka nakita nak. Ingagaram tinangbasa kanyak. Sana sakti pagbalinam nga ulbod. Talaga nagrigat ka ama disiplinaanan niya. Ket kasdusam, makabulan asika ti agsibog kadagiti masetas. Anya? Kung nagmatasan ko nga ingagara? Awanan ti adupay asao. Ala, ituloy mo ti agsibog. Papa, dumanon kayo. Agsukat kayo. Tamangan no agsakit kayo iti pan nakabasayo. Ay, Pasensyaan nyo lakuman ti apo ko yo. Talaga narigat ama disiplinaan. apay akas ta ti ugali ti anak mo, Ruben. Madlaw nga dapilpilyo na. Sino ay at imalaan day tanga ubeng? Ay, jakman na mo papa. Uray di pagadalan. Puro kalukwan ti ammuna.
Kanayon apaayaban ti maestra na ti inana. Masapo la madisiplinaan ti anak yaw. Kanunungan ngamin ni Lolita. Isakit na launay. Dahita ti rigat na ita. Kasaritam ti asawam Namin ano kon akinasarita, papa. Ngamawan ti denggan na. Da kayo man kit di ti makisarita kan kwa na. Tabareng da kayo ti denggan na. Sumangpet to lang ni mama. Ipulong ko ni papa. Apay manan. Imbagak lang arudon adyak nakita ni Lolo sumungat. Saan kit di na mamati kanyak? Imposible mat ngamin asaan mo anak kita. Ha? Amok nga gagaram manan. Agpapada kayo asaan na mamati kanyak. Nila ang mamati kakampik iti daytoy abalay. Juan, gaputais spoiled na ka ni mama. Ipulong kan tumat iti daytang imbagam. Wana, day talang ti paglaingam. Anya man ang tinaramid yung ka ni Enzo. Apay apag may saan yun no, awanak dito'y balay. Nagipulong manen kan ka tinalay nga anak mo? Idinto nga isulang aruden tinakabasol? Saan na kano nga inggagara ti pan nakabasana kan ni Papa? Ngam ipilit yung nga inggagara na. Anya ti kayat mo asawen? Ni papa ti agululbod? Diyak bukan ka. Apay nga nga iso ti imbaon mo nagsibog. Dusa na dayjay. Gapu iti basol na anaaramid na iti pagadalan. Kunak lang aruden analpasan day jay. Apay adinusan pay laeng. Tapno agnakam. Uray kasasaom iti nasayaat. Ulit-ulitan namat. Dido saam, tapno saan nanton nga ulitan? Basta, saan mo nga ulitan adusaon di anak ko? No di mo kaya't aguraan ka. Ne, apay anak umay kayo papa. Ada ka di ibagayo? Awan ni Ruben ita. Sika ti kayat ko akasarita. Anya ka di ti ibagayo? May papan kini Enzo. Madlaw ko nga dapilpilyo ti anak yaw. Masapul ama disiplinaan. Tapno saan yun tao apagproblimaan. Anya ka di man ang timbagbaga kada kayo ti asawak, papa. Nadlaw ko nga dalukloko ti anak yaw. Ket nakunak kini Ruben anasken ama disiplinaan. Agam kuna na met akanayon mo akanunungan. Maditikas ta anak ko. Dumakkel aluko-luko ti anak yaw no saan nyo asigudain. Papa, siyak ti akin anak ka ni Enzo. Iso asyak ti makamo kan kuana. Total, no adda aramidan na asaan anasayaat. Siyak mo't laang ti agproblema. Saan mo't ada kayo? Itata high school kan, agsingsingpot ka kumamot kan Enzo. Lalaingam iji pagadalan. Kaya't ko alapasam ti panagadal mo aging ga iti kolehyo. Kaslama sa duta kung nagadal mama. Ay, saan Naskan nga agagat ka. Masapul makaturpos ka. Tapay pailaan. Bak nang tayo mat. Ado tinegosyo ka ni papa. Isungarod ka sa pulam ti makaeskwela. Iti kasta, si kanto ti mangi-manage kadagiti negosyo tayo. Isuriyulatan kanyak mama. Saan mabalin anak ko? Nasken makaturpos ka. Adabagsak ni Enzo. Kinasaritaklat ang ti advisor na no anya ti mabalin nga aramidon tapno makagraduar. Kinayat namot nga agipasa laangan ni Enzo iti projects na tapno makapasa. Talagan sa ngawan interest ti anak mo nga agadal Puro cutting classes, aglangan. Kasano nga maipasnak na ti agadal iti kolehyo? Siyak ti makaammo, Ruben. Aramidak ti amin para ka ni Enzo. Kasta kadilatan, Lolita. Adda ka akanayon iti lukudan ti anak mo. Tunggal adda ka maling aramiden na. Siyak ti inana. Iso asaan nak mababalaw. Ay ayatan ka unay Amanda. Nulagid di sung batanak. Ipaay ko amin kan ka. Bak nang kami. Awanan ti sa pulang kanyak. Jakpay kaya ti makiayan-ayat, Enzo. Agadalakpay nga umuna. Imbagkan ka tabak nang kayo ako nam. Iso asaan mo nakasapulan ti agadal. Uray si ka.
Saan nanas kan nga agadal ka? No siyak matlaang ti pakiasawaam. Sungbatan nakit din, katagasawa ta. Uray saan tanton nga agtuloy nga agadal. Ibagak man langan kan ka ti agpayso. Saan ka akayat? Diyak kayat ti ugalim. Anya? Anya ti saan mo akayat nga ugalik? Nalastog ka. Nagpresko ka. Awan patagkan ka ti adal. Awan masakbayan ti kasta a tao. Ibagaman kanyak. Ni ka di Marco analaing iti pagadalan tayo ti kayat mo. Amukat nga agar-aram kan kadayjay. Wan, iso ti kayat ko. At least ni Marco, saan analastog akaskan ka? Nalaing pa iti pagadalan. Oray bak nang da. Saan na nga ilaslastog kanyak ti kinabak nang da? Ada respeto na kanyak. Marco, agsarita taman. Anya ka diti bagam? Adaywam ni Amanda. Kukwak lang ni Amanda. Katjak ipalubos nga adda makagaw kanyak. Anya? Apay, sinong batan nakakadin? Kuna namat kanyak, asaan nakakayat? Apay kit din abilinan nak nga adaywak ti babae nga ayatek? Balaagan ka. Adaywam ni Amanda. No saan mo akayat nga addadakas ang mapasamakan ka. Taas sino ka kumamang bilin kanyak? No adda ka balan ti pamilyam, addamot kanyak. Sa anak amabutan kan ka? Kastagayam, ha? Urayan ti panagsublik. Ti awanan bain na Marco. Syakit din ti karkaritan na. Tangay na lastog. Urayin na ti panagsublik. Agawidak. Kat inakalaan ti paltug ni Papa. Paltugak lang ang day nga ayop. Tapno awanan kaagaw ko ni Amanda. Saan ang mabalin? Asaan asyak ti pagtinagan ni Amanda? Dayta, nabirukak matlangan ti paltog ni Papa. Rumuara kon iti silda. Ang mga numaabutan nak ni Papa dito eh. Anya ter aramidam dito'y seledmi kini mamam. Ha? Awan Papa. Sige, rumuara kon. Saan ka ba rumar? Ha? Anya day ta ilamlamang mo. Awan Papa. Kita kunak. Inalam ti paltog ko. Anya ti pangusaram iti dayta. Ako. Isublim dayta kanyak. Saan yung agawan kanyak dito e paltog Papa? Saan Lutak ang lang. mabalin ko nakmet? Isublim kanyak. Saan Papa? Ha? Papa! Papa! Anya di naramid mo ka ni Papa! Jak ingagara mama. Inagaw na ngamit e paltog kanyak. Kat jak ingagara na kalbit. Oh my God! Kita rin tayo di hospital ni Papa! Makitam ita ti resulta. Ti panangis spoiled mo iti anak mo, Lolita. Apaya na pasamak ti kastoy, Papa. Apaya na pukaw ko ti asawa. Kan nakakulong ita ti anak ko. Kinasarita ka, Iden. Asabali ti ugali ti anak mo. Ngam kinunamasik at ti makaam mo. Anya kay ita. Siyak lang human ti mabalon, Papa. Bayam nga agnakam ti anak mo. Sikamot lang ti gapo. No apay anak balin abarumbado ti anak mo. Kaputasan mo a dinisiplina. Pagawanan na, Ruben. Diyak ipagaro pa kastoy ti mapasamak. Ang mababawi ako. No apoy ay diyak dinisiplinaan ti anak na. Siyak matlaan ti nang iturong iti kastya. Nagpanagan na. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak, iturong idan itinalintag adalan para itinasayaat a masakbayan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 6, versikulo 6. Kitaam ti kuton, sika asadot a tao, utubam dagiti wagas na kat agmasirib ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Aldaw mo't gayaman. Bumangon na kidin tayo nakitaan mo damakan ni kusina. Buisit. Awan pa yung tadada alamutan dito. Nakaring kamit gaya, main sa doubt. Anya kayo matong tatang. Hindi man lang batyan iti kanag. Pagan ano mingay nga ibat siyan ti tao asa doubt. Ay barok aya. Sursurwam matyag trabaho iti talon Tay di mangi sursuro akpay. Kada sumangpetak anaggapo iti pagadalan ide. Ket agdiritsuak iti talon. Uwan tulat ta ka di. Buisit kiti. Hindi ta kayo malangan. Oh, apa akas tatirupam? Adda ka di kaguram? Kasanumot ngamin manong. Hindi dak imbat yan iti makan. Tasika pa iti makaungat, no awan mabati alamutam. Masurunag atawan mo't nga rin tilamutag. Agluto ka ngamin tap no makapangan ka. Intun malpas ka amangan. Sumaruno ka dya bangkag. Taraduan ta dya pagbunubunan. Willie! Umay ka na! Willie! Apay, awan manin dya adem. Sandi inuman nga tan tinapnapanan na. Jak manamaw. Nakitak itay nga imit na dya manok na nagpadaya. Ay, una yan. No kasta, sumang patulatan no kay kayat na. Adan agun-uni ato kaknang. Wan nga road, ipasimuda agday ta, adandanin ti panagtututo. Nasken amalagdaan kuman dagiti atep kanda duma aparte to'y balay tayaw. Day tangarod ti parikot ita, no asino ti maayaban tayo. Taumay da ko malagdaan to'y balay. Anya nga tano padasek nga ayaban da Willie ken ni Mario. Anya, ni Willie ko nam, kano nagsadot ka no? Nilaangan manong natipadasam nga alukuyan. Bumirok tayo laangan iti sabali akaduan Ay, anyan aya. Nabartak manan ni dun sa dot akabsat ko, tata. Kababain ka dagiti ka aruba. Taglalao manan. Nakar-ariwawa talaga. Payman, tainak man lapas trekainain. Sige, duatan amapan, tatang. Nay, adda ka mo't gayam dito'y kusina, anak ko. Apay, di ka kadipay maturaw. Ay na, imayak iminom iti danom nanang. Apay anak kariin kayo pay laeng. Laglagi po nyo, maiparit ka na kayo ti agpuyat. Nairidap ko itayon. Ngam idi adda na alingag ko nga agkan-kansyon ang nakapigpigsa. Nakariingak. Ay, mga no nabartek man day jayon No apay kat ngamin anak, samda nga uminom iti arak. Unay kat dagitan kakaroba aya. Ay, inton kuan, maaddaan dalaka nga road iti sakit da. Gapo iti kababartek da. Sakit ti ulok. Nakadok sa ti minom di rabi. Itugtog mo man ta ulam, ore maminsan laeng. Barang maikat ti sakit na. Itatang mat.
Amuyo lang arudo na kaslamapis ito'y ulok. Iti nakaro sakit na. Bungarim lang dayta. Wano saan? Ingka man na nagbartag, ta iso ti agas na. Salbag, sadot ama martag. Ay, ada ka din napudot adanom ratang. Kapiyak man. Ay, kitagaron ka Tagpaburag ka iti danom mapagkapem. Sakit ti ulok. Ta saan met ama kapag natadanom ama panditadalikan tapno lutuin na tibagbagina. Just kay ka. Mayat man, tamang mangan kagaya man. Di ka man laagayab mat. May mas to'y adobo mano ka. Makadok ti mga nila. No kaya siyo, umay kayo mataglamotan, no? Di kayo pa naglamot ka ni tatang, manaw. Nagalasan day ta panagsa sa umwili. Apay, si kaya tinanggatang kadagita. Ay, anyan tikas tanga itsuram amang mangan. Uray lang nakangato dagiti dua sakam. Siyo! Para ka ni kawitam da siya makan. Naglalaingan nyo na daduma man manok, no? Umayo agawan ti taraon ni kawitan. Ala, umay kan kawitan. Kanam amin ti mais ngin sa ganag. Tapno na pigsaka ang may palaut man. Umay kan. Apaw, Lamot. una yun dayta, apanang dungdungom ta manok mo, kabsat. Ay, sikamot gaya manang. Ite kakaripa dira. Saan, Mart? Kasagsangpit ko launay. Imayak ta dagagarak kada kayo kan ni manong mo. Ala ang arod, no di mo kayat ti makikadwa kada manong mo ijay balay, di saan? Agbiro kak iti sabali akadwada nga agtrabaho. Oo na. Kastalangan manang. Pasensya ka lang man. Napatpatag to'y pagnak ng dayta. Oy, Willie, bumangon ka ditan taldawan. Sikati may sa akadwaming agtrabaho iji ayan ni Nana Dunata. Masadota ka bumangon manong. Matitipagbakik. Ang mga nubisin mo lang dayta. Ala, bumangon ka ditan, taing kaagar mo sar. Talaga jak kapalan manong. Pasensya langan. Anya di ko namitay, masadot ka bumangaon tama di tibagbagay. Mga napasmakan ka po iti kaiinom mo iti arak, Tatangamat. Lukundak pa lang. Kitkitaan nyo lang arudo na masakitak. Ala, tapno di yumot ko na. Ikarigatak ti bumangon. Ta mapanak ag timplay ti kapik di ta kusina. Unay kakit ngaminen, aya Willie. Di ka di maumay iti arak. Anak ko, agbalbaliw kan. Tano saan, agbabawi kan to, iti udi na. Kakabsat, makaamo kayon ditoy Ninanang ti kadwayo ditoy. Uray, taada ginatang mi amiryendaan nyo inton madamdama. Uwen, di ka agdanag. Ikarigatan mi apalagdaan ti pagnanagdan nyo. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay. Alay ko, nanay. Nagadumot na kutol ito yung garapon ti asukar. Kinagat na kaon. Anya ti araramidem? Amatayin. Ay sus, nagadukit ako tong dagitan. Ay, dagita pa di nalabaga ako taon. Just kikit nila kita na biyag tatang. Ay, naimbag pa'y dagitaan na biyag ako nam. Tamo dati agbirok iti kanenda. Intundum tang ti panagtutudaw at danlebmenda. Ang sikangay, day talagbalbalog ti ammom. Ha? Ammom barok. Uray babasit dagitaan na biyag. Ammo dati agtitinulong agbunag. Iti umdas at araunda inton pa nagbabagyaw. Nga isuitan ti aramiden da. Ket kayat ko, tuladem kuma tiwagas da.
Anya nga ron ti aramida kita, tatang. Nagbiro kay ti panggadam. Tasan nga agnanayon, akadwa na kami kini Manong mo. Kasanaw no nangasawan ni Manong mo. Ketsak, lakaya kaon. Kasanaw no awanak taon. Asinon to nga iti kadwam. Anya nga iti ko na ni Willie, idi binagbagaan nyo, tatang. Kasla nagpampanunot, mate. Barang no nakarik na kadagiti pamagbagayo. Win nga raw. Sapay la kuma. Tapag sayatan na, mate dagiti imbagaken kwa na. No saan pa'y lang agbalbalew. Ay, awan at talaga, tinasaya at apagbanagan na. Oh, apay nga da ka pa'y lang dito sa alas. Yung ka maturugan. Alas 8 lang iti sardam manong. Kan may sa anak pa imat ngagtuglip. Apay, at da ka di parikot mo. Awan manong. Amayo. Puno lang iti pamagbaga kanyak ni tatang. Nga niya, Nagbiro kak mo tin ay iti pagtrabahwak. Kat di ka nagdanag. Apama na may maganak. Rumwarak ton. Padasag ti agaplay iti restaurant tapag papaayan daan ti dina. Lumabasak pa'y manang. Nay, si kamot day takabsat. Sa dino ka diti papanam. Inak man padasan ti agbiro kiti panggiran manang. Idya kon ti sinasadot nga aramid. Awan gaya maganap dita. Nasaya at mo, ta nakaamiris ka na ading ko. Sige, kabaalam day ta. Ala, good luck kan ka. Agyamanak manang. Sige, patuloy ikaw. Sige, ading ko. Sapay ko tada master ka matrabaho. Kasla adamot kasarsaritam di tarwar itay anak ko. Ni Willie day jay, nanang. Padasan na kano at agsapul iti panggadan na. Ay kat nasaya at Padasam ko mga isirag, ije pagpapaayam akarinderya anak ko. Bareng magustuhan na ijay. Dayta nga ro, taawan mo't bakante, nanang. Ngam, sapay la kuma, ta makasarak to ni Willie, iti panggadan na. Kamo dyanan na tatang. Kaddan panggadak. Naawatak iti nagaplayak a laundry shop. Pudno ka day nga dan trabaho manak. Tatang. Saan na ka di nga agtagtagay na plan? Saan tatang? Pudno ti imbagak ka na kayo. Kasta ka day. Kunak no tagtagainap ko laing day toy. Ti amaw, restaurant ti nagaplayam. Awan ka no, mati bakante di restaurant daan ti dina tatang. Isa pinadas ko iti laundry shop. Naawatak mo. Ket, kaano ka nga ron amang rugi je laundry shop, ading ko? Intun bigat mat lang manong. Taiso ti kaado ti agpalabang amin. Kabalam nga taday tatrabaho. Ket no dandan ni Dimon to pay malabaan dagiti kawas mo. Si kamot manong, nagbalbaliwak nga rudahin. Kabalak na ito, siyak pa iti kunam. Sige, bayam, ta intay tumangan kadatatang iti toro-toro, inton umuna aswildok. Imbagam day ta. Un manong, kin di kagdanag. Ikarigatak to ti agimpad. Tapno pagbalinan tanto a palasyo ti balay tayo. Ken manipo dita. Jakon agpalot. Sa anak mo nga agbartag. Kaawan maitid na pagsayaatan na kita. Ti sadot a tao, rombang agagat, tapno na saliwanwan to, ti panagbiag na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.